Chibai ule khwang choi thla October ni khat sang ni som ni panga thole ani a Zoram New Silo clear hawang u Minister Hlui pu zodin tluangan dam babial by election nei tura mi puiten ruling party vote kher an balo ti asoi dam babial by election nei tura Congress party tana campaign MPCC advisor pu zodin tluanga chuan dam babial by election nei tura Congress party vote a thabera a himber bok ti asoya dam babial mi puite chuan ZPM candidate chu lo thlang tling po ni se kumsang ni somni pariata tlale mai turan ni awangin athibe phachin anin rem khat vek to a emile thartan din mun tha emo din mun du omemo in pek turan nei to lo chumi pia lama emile an nei bel le chuan in lulinga in dilal turan tampha mai ati MNF chuan thu chwa siamin uchuak taka ZPM in Zoram mi puite rap beta sorfu le tur chuang om to lo mi puite ne na tanga chhia chitin reng an lak na chuan mi puite phur tiritin Zoram mi puite nan kalsan mek zel an ti Athlang ting tu mi puite laka chief minister a in sak kuk na chuan du sak taka thlang tu teril ru ati hliam chhozel ti tar langin MNF chuan an hliam thoi dam ain apun lun zongin vauna le tong kam che tak le thu dikhelan dong zui zel ti in Zoram mi puite nan ning tak zet to an ti a kumni pola mang tling lo ZPM sarkar chu thak na tu ril ru mi puite nan ngai tua ti tar langin le bara nyang nar na le mi pui mamo tin reng ngai poi mo a thei top chwa thin mi te ber po in kan mamo kong pui tha sia ma twai nom thin tu MNF sarkar thak le let na an pu chho tan me kani an ti Nimin Khan dam babial by election lo turata na final electoral roll pokelal klom lova district election officer in DC conference hall mamita atlang zar Pokelal klom lava chuan final electoral roll tlang zar tura pe felani ta chu lom omati thu soin ahun taka roll tlang zar thei tura elections official te khotlang hrai tu te tlom ngai pole political party te tho puina a lom thu a soya India khwale tui dik tak kumtling chin roll a chuang ten khwale tui kan ni na anga kan chanvo kan hlen theinan kan ai o ro rel tur thlang turin dambabial by electiona vote thak theu turin dambabial mi puite somin final electoral roll tlang zar tak chu political party ai o te hne na a hlan ngalani Pulal nun fela chong thu election officer chuan final roll tlang zar soizaw na nein vote nei zong sing ni zasari som kwani in mi pa sing khan zaruk panga meichia sing khan za somriat panga anni a draft roll atanga vote nei pun na hi zathum somriat panga ani ti atar lang Final roll tlang zar ta ka hian polling station somli pakhat omin polling station pakhat zela elector zanga pasari om angan ni a voter claim na ber hi zopui polling station ni in voter somthuman oma voter tamber na chu sil suri wan polling station ni in voter sangkhat za pathuman oma service voter za som panga an ombok Dampa Assembly Constituency Final Electoral Roll tlang zarna ahian election official te baka political party ai o tele thuthar the dar tu te an telani Special Judge Prevention of Corruption chuan tun thotan ni September ni somni pakwa sang ni somni panga khan Lai Autonomous District Council Land Revenue Department a thok mi pani chu kumkhat le tharuk lung in tang tur le cheng noi khat le sing khat ve choi turin a shem Special Judge pu evro lupuyan LADC Revenue Department a thok mi pani a shem te hi puti zai rikhi male pubi rang chuma anni a LADC Land Revenue Department a Circle Supervisor thok ve ni in Prevention of Corruption Act le IPC hnuaya sheman ni Thiam lo chantir zinga pakhat jok pu zai rikhi mahi thotan ni khan Aizawl Central Jail a dalu ngalani a pubi rang chuma ero chu a hrisel na a that lawa wang le stroke neya wangin jail a dalu ngalani ri lawani
Eledi si nathok mi pahni te thiam lo chan ti ran ni chan na in zia danin puti zai rikhi male pubi sang chu ma hian Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP kong sial na tur Longlai District atanga zo cha chwa paltlang tura Land Settlement Certificate LSC lem mi enge moza hne na poisa hlo inan lo pe chwa ka LSC lem nei tu mi za som ni te chu sarkar chol ni inrin ni le pathian ni a po pek chwa an ni ba ka dan dik lova pe kan ni ti riat chwa ani a LSC lem nei tu te ero e ruk na thila anin nam hnoi ni arin thei ni ma se anin nam hnoi ngei ti chian na a om lawa wangin sheman ni lawa LSC dik lo tam takan pe ka wang hian puti zai rikhi male pubi sang chu ma hi thiam lo chan ti ran ni ta ani MZP General Headquarters Aizawl chuan Nimin Khan MZP Conference Hall a Executive Meeting voice ruk somli pasari na sangni somni panga tu sangni somni pasari drama avoi khatna nein an thu khoma Sairang Rail Station tlo chungchang te Inner Line Permit ILP check chungchang te Students Aid Fund siam chungchang le Pol chung thil poimo sang an rail Meeting hi President Dr. Silal Remruata na kai shwaya Executive Meeting chuan Sairang Rail Station na namdang lo lu dan endika tlo thwai ni se ILP po Aizawl Khawpui chunga hunrem chang masabira check ni se an ti a ILP pek chwa ani dan le ILP man dana te thilfel tok lo tam taka om ni in meeting chuan a hria a zirchian na nei ngei ni se ti in a rela Zirlai harsa ti Khawpui na tur Students Aid Fund po arang lama siam ni se Students Aid Fund rules le guidelines mumal tak siam ani huna Zirlai tinan man tang kai thei tura dil thei turin chop chwa ni se ti in an rela International Trade Expo Aizawl nei tur chungcha ngai to ani bokin Mizoram Merchant Association MIMA nen po joint meeting nei ho to ni in Mizo mi puiten helai hmuna namdang ron sumdong te dor lo tur le namdang hne na sumdon na atana ming ho tir lo turin MZP chuan Mizo mi puite angen non tak mewani Heng ba ka hian MZP in kumti na lo buat sai chin Inter Higher Secondary School Volleyball Tournament chu October ni som palia tanga ni som pasari sang ni som ni pangachung hian nei turin a rela kum sang ni som atanga buat sai chin Inter High School Quiz 2025 po nei le ngei ni se ti in an rel bok MZP chuan he in elna an buat sai tura hian school zong te telvek turin an so mani MZP President Dr. Silal Remruata chuan MZP hrai tu hlui zong te MZP office lo let le turin kan soma MZP hrai tu ni mek te min fin chwa ram le nam le zirlai ti ta na ke kan pen na konga in mi troi om na kan mamo tak zetani ati Meeting hian kumsang ni somni panga tu sang ni somni paruk tram chunga ta na appointed secretary tur mi som pakhata ruat ngal bok Transport Minister in Aizawl Khawpui atan four-wheeler taxi le two-wheeler taxi an pek chwa don ri lo thu le an sarkar hnuwa Aizawl taxi permit an la pek chwa lo thu a soi Transport Minister Puvan lalhlana chuan Aizawl Khawpui four-wheeler le two-wheeler taxi a tam to thu a soya tun din hmuna chuan din na tur pon in dai meu to lo kan pek bel le chuan anin dip buayanga anei to sa te ezon na ti chhiat sak kan hlawani ati a ZPM party mi te po in taxi permit an du ve hle ti soin tun din hmuna four-wheeler taxi le two-wheeler taxi khal tu te hi MNF le Congress party sarkar la ya pek ve kan ni kan party atang po in min nor na sa ve hle a ma se anei mek te din mun kan clear puyangai atia an sarkar nuwa Aizawl tan taxi permit an la pek chwa lo thua soi RD Minister Professor Lalni Loman Nimin Khan Library a semdar tur le khabua vai liam
Thingtlang khosang library sakna turata na malak na establishment of new library in Mizoram project Nuaya Rural Development and Administration Department Minister Professor Lalnilo Mahian Lekhabuhi DRDO Aizawl Office ko tatangina vailia mani. Rural Development and Administration Department Commissioner and Secretary Puar Zarzo Sanga kay Shwaya Hun Mana Minister Professor Lalnilo Matsuan he project he Special Assistance to States for Capital Investment sa Ski Part 7 Nuaya Thingtlang Kwatiti Mason na tura malag na poimo takani tuwa soya Mizoram Chief Minister malag na Zara Ministry of Finance Government of India atangap mo ni in Mizoram ko sang munzani somsari Pathuma Library saktura rwa manani thole abuay puito Nodal Department ni Tura Rural Development and Administration Department Zurwatani Thuasoy. Establishment of new library in Mizoram project Nuaya Hian library building zani somni pakwa saktharni in building omsa somli palite thom thatan ni to boka lekhabuhi National Book Trust NBT le open market atang ti alei turni in avain nuai ni singriat sang khatza somkwa le turarwa manani a library pakhat zelin NBT atang alei le khabu sang khat som thum le open market atanga le zathum somnga pariat thewan dong do nani atho khatna atana ni mina vailiam tak le khabu te hi Mizoram khosang sang somruk pakwa a simdarani ang Voin October ni khatsang ni somni panga chohnudar ni hian Mizoram Movement for All Pension Scheme MIMOPS chuan vanapa hol kota peaceful rally an huai hot don MIMOPS hi Mizoram Sarkar na thokzinga National Pension Scheme NPS mangti an ni a mi sing khatsang ni borvel an ni NPS a hian State Sarkar in Central Nuaya Agency pakhata thlatin Sarkar na thoklo atanga za asom atanga za asom pariat te a contribute tuna Mizoram budget atanga thlakhat chhun lu chu chengvai bel cheruk point panga atling don to a apun bel zel bokani India rampum huapin state sang ten NPS du lau na le dal na an Khawpui zela MIMOPS chuan Mizoram po state chen khat nung zuin NPS nuai bawa CCS pension rules 1972 mang vector le state sarkari na control GPF account pension fund khol zok turin sarkaran deal me kani 7 batch ASIM passing out parade chu nimin sommadar som khan parade ground na manani he huna hian P Mekna Yadav IPS IGP chu khwalian ni in PTS principal Pulal Thakima MPS chuan rin omna thu tiam tirin passing out parade hun hi hlo tling taka manani award sem ni in ASIM lalhun ra tafan ai chuan all round best award le best in indoor award donga best in outdoor award dong tu chu Jeremy lalming luaral te ani National Institute of Technology NIT Silchara Associate Professor Dr. Samuel Lalthazwala Rokhum chu Stanford University le Kovel Research Publication Journal Rintlak Elsevier 10 Kovela Scientist tha an thlan chwa top 2% scientist list 2025 zinga atel Dr. Samuel Lalthazwala Rokhum, son of T.L. Khama Kolosip New Diakon hi chemistry subject a doctorate degree muani a NIT Silchara August ni somni paruksang ni som pathumatangina thoka top 2% scientist list 2024 a po alo lang to boka Mizo zinga top 2% scientist list lang chunani Dr. Samuel Lalthazwala Rokhum hian research publication za somruk chuang nei to in H-index 43 nei meka science and technology lamhoi lekhabu palia ziak to bok science journal tha angai International Journal of Energy Research le Journal of Nanotechnology academic editor ani mek bok
Ministry of Youth Affairs and Sports in India rampu machalai mithia mathanbik Vikshit Bharat Yuva Connect Mizo nula Grace Larin Pari Hauzel Khatla Aizawl chu National Youth Icon atan thanani Nula Grace Larin Pari Hauzel hi Pachunga University College kalmekin kumin January thakhan Vikshit Bharata Young Leaders Dialogue 2025 New Delhi neya Youth Representative of India Thanzinga atel toa SOUL Global Conclave Indian Youth Delegate ni in alo tel to bok Mizoram District som Pakhatatanga State Level National Youth Parliament 2024 in Siaka Loman Pakhatna Lato in winner of State Youth Parliament Festival 2024 le Youth MP National Youth Parliament Festival 2024 Mizoram IO in Parliament thua soito bokani Northeast NSS Festival 2024 Agartala Best Volunteer lo man lato in heng baka hian ramchung le rampon lama college le thilzia le debate shanga lo manalato bokani Sorkar lai puin thalai te inkara in po zo ka na atho na le Sorkar scheme te mi pui a hretur le mangtu tur ten an hriat na tura thalai mi thiam te manga malak na Vikshit Bharat Yuva Connectal tlanga thlan National Youth Icon Grace Larin Pari Hauzel chuan thalai te ti mason na tura Sorkar lai puin rwa man na asiam te midang zirtir na konga amo phur na chu theito pahlen chwa tum thua soi Private Nwaya Thokte Ham Thatna Atana Ministry of Labor and Employment Nwaya Employee State Insurance Scheme Mizoram Mimal Sumdo na Zaruksom Pariata Thoktu Misanga Zathum Somruk Anin Ziak Luto ESI Scheme Nwaya Hian Mizoram Atlona in Entir Theina Damdoi in Pangale Laboratory Patnia Ommek ESI dispensary ho tu te chuan ESI scheme hnuaia ham thatna dong turin sumdon na hmun engpo hotel thingpui dor cinema hall chanchin buchut na hmun dor zirna in damdoi in le adang te mi som aya tlem lo na thok tu omna te chu anin zia lu thei thu le tundin hmuna Mizoram sumdon na sang zaruk som pariat hnuaia thok tu mi sanga zathum somruk anin zia lu to thuan soi ESI scheme hnuaia inziak lu te ham that na hian an nupui pasal te le an fa te ba ka thlakata cheng sang kwa aya tam lo la lut an chen pui nu le pa te a huama scheme hnuaia anin zia lu chung chuan ham that na sang dam lo na nau pai le nau nei chung changa te na tho ana awanga ram tui le lo thi na hial to thlengin ham that na ba ka pension thleng adon theiani ESI dispensary ho tu te chuan tundin hmuna scheme hnuaia inziak lu te hian Sinod Hospital, Greenwood Hospital le Adventist Hospital te athloni nan hrisel na din hmunan entir thei thu le Zoram Medical College and Hospital le Alpha Hospital nen po inrem na an buai pui mek thuan soya Trinity Diagnostic Center le Cross Imaging Laboratory po athlonin in entir theiani thuan soibok Tun tho chan ni khan lunglei DAO chuan thu chwa siamin rothing tam wanga lunglei district a sazupuan na hmuna October ni thum sang ni som ni panga a tura sazu hrai run pui huai hotani don ti atar langa tim pathum siam ni in thingfal mam te thleng ang troi pui not 1 troi pui not 2 mwal cheng south le ramlai tui khwa ti an tuam don ani lunglei DAO chuan khotlang hrai tu te chu tura sazu hrai ni atangin an khwa thewa sazu le che parep zor le thon chwa tur te phim khur taka veng tur le asami inan eilo nan ma la turin ange na sazu le che palam chi reng sa te eilo turin mi puya cha bokani Tunla hian India ram hun shanga influenza nat na aleng meka he nat na hi Mizoram chunga po mun shanga veyan om ti hriatani
Lunglei district a po school pahnih chu influenza hrileng awang hian khar lo ni to a henat na hi in kai dar thei ani awangin mipui te kan fim khurnan inven na tur le hria tur poimo te tar langin sarkar chuan thu chwa asiam nat na lan chwa dan tlang pui khosik luna taksana silthem thum runa le chaw thoha shitlang khu shokna naupanga ko thalo le lua ka om thei bok natna in kai dar dan mishing le mishinga khu le ha chhiawa tangin kuta thil kan khoya tangin he natna laka phim khur ngai zwalte Raipuar nausen kum ubalam natna bin von nei hun rei tak chung dam doya in en kol ngai te ti lo tur te pui pun na hmuna om tam lo mit ka le hnar te khoi lo tur midang nen kut le kut in von in chi bai lo ma ni rin thua dam doi ei lo ti tur te mui le ka te khu le ha chiawin in hup thin turani sabonin kut fai taka sil thin turani thil tuiril in tam tur hritlang khosi kan nei chuan midang hnai lawa om ni se lo thei lawani po in face mask man thin turani influenza nat na in ring hlel te chuan doctor ron vat ni se henat na hi mi tamzo kinan dampui mai lain mi then khada chuan en kol na mamo zwalan om theya wangin ni ni khat nuwa ma son na em a om lawa thok lama har sat na te kan nei chuan damdoi in panvat turani khati zong khatukina Zoram news kan ti chwa theya ni a ngai thatu te chunga lom thu kan soile e